В 2000 году в рамках программы наделения крестьян земельными участками взял в аренду у местных землевладельцев 300 гектаров, а позже увеличил эти площади. Сегодня на этих землях он выращивает зерновые, технические и кормовые культуры. Есть у него и фруктовые сады, дающие урожай черешни, абрикосов, слив и яблок. Кроме этого, на участке в 5 гектаров он выращивает овощи и хотел бы расширить площади посевов. Но без оросительной системы риски в овощеводстве слишком велики. Без преувеличений можно констатировать, что сегодня вся аграрная отрасль отдана на mилость Божию. Văzut că aveți un grâu frumos. S-ar putea și mai frumos, dar cât de cât faci față la moment. Dacă fim bine, condițiile normale, poate strâns o roadă în ura. Dacă va ploua, dacă nu va îngheța, dacă nu va inunda, dacă nu va avea grindină, dacă nu guvernanța ne ori înțelege și așa mai departe. Dacă până ajunge în hambare e departe. Suntem sub cerul liber și sunt un șir de riscuri. Ca agricultură riscuri nu sunt. Atât de umezală, de grindină, de îngheț, de multe și multe calamități care pot fi.